DC ke West Jaiñtia Hills District dibentuk wa ke Sarkar Meghalaya Lembaga National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL dau kam thauในបន្ទាយឆ្នៃស្រុក 4 lane Greenfield Alignment High Speed Corridor អូរៅឡាយនឹងឆ្នងវហពក District គូមិនកំនេះគីសូឆ្នងវកន្ទប់យកឡារណៃថាត់មុសេមសក់ផវនងក្រในតែវនកឆ្នងឡារណៃថាត់មុសេមសក់ផកដកគូលេវ៉ាអេជែរមុក្លាអ៊ំឡាំងឆរមុក្លាសក់ត្រេមុក្លានងរិមមុកស្វាន់ណងបាបស្អ៊ីវថាត់មុថ្លងUDC dibentuk wala da ME1 wachna thme ne punchna pangkre kiwa ha bapok kita wara lai ni surok 4 lane no hab yo bor swaki ne yung kre kamyong o chocho ro wa iwan wachna klem de yo bor la to wachna chipor ne wachna pura apok ki bantau lai ni surok hadin wada penmi ya ni pemna pai ba mkhain de ki kam go ye yo bai lut san mo compensation hawa the thau ne hawa stang pangkre wa ini man go ne banta i wachna yong ki brusemen wa kam jo la ki thau wada penman ya ka khi patai na do gidukan wagi yaw ki hat kani ko hukum to ko da krek kam chi sen don